Kajinya kop mare ka bala penlong daga KJP sinot sapngi mentakasngi kalai tarik unailar aja arpusau kala syong shit bha na kajingwan ni shimenta shit ham kinong mare ya kajinya kop mare shilong ron ka ba 10 kilometer lasdang na State Central Library bat penkut hakate hi kaju kajaka hakajing mare ka ba san kilometer ki ba khat san snam hadu khat plas nam na kishenrang la job urishan mehi rin kham ba ar u sting phawa bat ubawan balai ubinas khalingdo Napdengki kan thai lawan ningkong ke Shivam Kumar, ke Bandri Kodor Ramsit, bat ke Iban Sara Wartre. Napdengki ba khat san snam shapo, na kishenrang lawan ningkong udami renti ki pakema, but sa u Angel Kumar Waklang, bat u wan chan ringkem. Haka 10 kilometer na kishenrang, ki ba khat pra hadu lai pesan snam, lawan ningkong u Kailash Chodri, ba ar u Empios Nongrum, bat balai u Crester Jun Pathau. Hakalai pusan hadu sau pusan senam lawan ningkong u one box star one yang baar kemenlang dahar bat balai jenis star pariong. Haka sau pusan hadu san pusan senam lawan ningkong u Lawrence pariong baar u Mario Danny Heg balai pat u penshingan lang dekhar. Haka san pusan hadu 100 pusan senam la job ningkong u Kedrick Harpor baar hash 3 well thaba bat balai Jefferson Karnayor. Haka 100 pusan senam shaneng pat lawan ningkong u Karlan Ningdo baar Keningdor El Waklang bat balai u Victor Lausai. Hakaliang ki kan thai pat jong ka khat pra hadu lai pesan snam lawan ningkong ka Balasiu Pathau baar Marquinless Ramsi balai Banda Sharai Marwen. Hakalai pesan snam hadu sau pesan snam baningkong Biangsi Marngar baar Metilin Pariong bat balai Special Marngar. Haka sau pesan hadu san pesan snam ka bawan ningkong ka Juliana Wanyang baar Smarless Marwen bat balai pat Rolinda Wanyang. Haka san pusan snam hadu 100 pusan snam lalong ningkong Katling Wanyang baar Melina Nonglang balai Betty Wanyang. Ka KJP sinot sapni kala penong yang kini kejinya kop mare banyarap benmi bisa nak betaka Mairang Vidya Jyoti Inclusive Secondary School.
important announcement to all the participants. If you require water, requires